Ka BJP Nongstoin Mandal kalarai ban Pak Terwasya Delhi lengba ka state level ya kilai teli kimat yakun election MLA. Kini kilong ka ILP ka border issue bat ban penrung ya ka kintian khasi ha ka manifesto jong ka state party. Working President jong ka party BJP Nongstoin ubelong ru ex MLA na ka party HS PDP uba di jendiang ha bakren cekilat patai kubor ha office jong ka party ulong ba hadian ka jingwan jong kinong ilam ka state level hanong stoin hakakat pratering menta ka sengipan kilajet bat penrung thamai biang yakit khot ka party larai ru ban sedang penklain ya ka party hakaliang kirang ba kilong kime kisamla bat kinong rem haka baydei bat ukertong nakaliang jong uba di jendiang uloong ba haka jing shisha kidon armut ke bakwa tiket bakun thop ya ukum UX MLA Henry Uwepat ulade bandrung no syaka kongres kumta udon ke jengkermen ban yo ya ke tiket haka baka party na Delhi kan sa ya karai hakini ke kindia sengi banwan Song yang pas eksekutif komite jangka Nongstoin Mandal hanya berkat ikam dan tariknya seperang ini ka ikam election hari ini kesini lah diorganize ketukane ya ka parti dah kebentangan ya ikam election nilai dok ya kiba thamai rangkat ke perang ki Nongstoin jangka parti ki barim ngadu kisah rangka, kisah ngui, samla, kisah ngrap, di komite ki loper, ki ki SC, ST, giwe. Jadi akan kisah minta ngila, siapa kini ki, right? Kebanyakan golong ba ngila cip thamai working president yang ba Dias Tarnas Jendiang. Vice President Fuling Star Wanyang, Vice President Don Kupar Karbani, Vice President Kramandor Karjana, Vice President Don Bok Karbani. Itu nakaliang jong kandidat ngin tatla dan ong yang mutahin marbakarai kedai Delhi, de datangin palaban, ong kandidat. Ngin pen menta kumlogi rules tungka election commission ngin apply no yaki permission jengi ban legislation bitau ha nga dai wei nagi aspiran na kamta kan ta tiket jong PCP thatu mandal constituency kanungut boro akiba thrai bron jimut bile election Nongstoin ha jing sha arngut nia don tamba haju sang ia rai menta ba ini berbeza dengan kam rewei na dang jongi la ke komite sing ibo le cek kongres tabo mod opini 5 tiket yang kata syok ika jing sengo jing pihak tu thraga BJP Nongstoin kan pois ka thong nama pangila ya khuni election ni bro khat ni pa i ban chopin